Dia kapangalkan nami, pakuling nami do dia kamereng nami nak salah. Asa mat pemuat yang mentari mata juang soni manang akamat teraja. Asa ron nami mang permusin nami sia jurmula tepak. Baik damang masa ni kodong mula pasal damang mai do. Kaumat lah. Jadi soalnya maka mang baru patu joro di pasu-pasu nami manggoknya kenaulian non diari di udota. Ajaran nami mah perjoro tuh musaluna ke rajanya mang baru nami. Asador eduka matang goy di lobu, ador hati ti matang goy di lobu. Nang petu sarba tuh mang baru nami na baru nami patu popu saat mai itu nomor ini saat mai. Kalau nami patu joro di pasu-pasu nami, tubur nami dot hela nami. Asa tubuhan lala matu bersikuru di puru batua. Asiro hanya materi batang. Tubuhan anak tubuhan boru mah. Boru nami do hela nami tuh kata mai. Asa arong mai do. Asa disuruh mah saat matu bortean. Saat makan uli dihita nama hula-hula boru. Lilit kita mangulu sesaat nama tu akan. Tamang boru. Dalam apa pun. Mau lihat mah tuang permusik. Ada nak sonari budak budak pangna sinala dapat na dididian. Ras roh nami. Mangida burunan do sinala nami. Lain musik ngani. Bangun saya. Alang-alang deui. Gadi. Bye.
Jadi sama ni mamang baru doon dinakkan puro nami terlalu mobil mah di bawah duit kala nami di bahasa Tikon. Jaka pengurpul na buat terpatu